Bamasaba mwesi mwenayo mbakana na programu yefe yino yekumanyisana nikukhebusana lumulimi lwefe Lumasaba. Shalelo nga nakhukhurerera umukeni wefe bamulanga James Mututa uwebududa nenga naye umunamawulire ngese namwese khwalangi khuri umunamahuwa warambire ni bitongole bikali busa nenga sifurisa khumanyihana aramba ni office ya vice president isomba rumuyeti namwe muwilira umurangirisi welinamba ari niye wetsire naye ni anikamelo akanakukania khubindu bikali nekhunyowerera shalila tsokana khulomo iya Makooki khulekhuba namung'aya khona yaya ukhabori wabanga walia hana likobe lye Bamasaba anza munikamana rali ni Bamakooki bakali busera sinyisanyira wale khukana khusindu sha Makooki ta kila shalila khukana khumanyisana ng'omusani ng'omwana omusinde watsire wakhinne embalu wengire bamuhebere Makooki babirisana barye nenanu Makooki imundu busa namwe waliwo Kamakhulu ngefe Bamasaba arisha luno ikhulomba khukendela atwela khurekeresenga ni haya omusale wasoyu khubone shesi khunafunamo nawona ahebusa byesi nibilile umbolele byesi ukanalosele khuloba khuri fesi imbuka yose nyana mukobosa welamo ibireo byenywe nakhwakanile James nasimile khuba lusekhe luno lwa YouTube nga khukanikha khusilomo she Bamasaba nikani ndusekho indobe iye munweno indobe banyalise khukhumbolera of course sindi authority na bikhulumasaba tawe ngesi umanyile babafura bukali khutsia khwonekisa bisera sili khukhwonekisa bisera ta nebisera byesi khubanga sikhuli ibukisu khubele mumasomero so nga wacomparing walenganisile ni bashefe batsoele nga bali mungo ni bapapa bawe ni bakukhu bawe ni bakuka bawe bakhufurakho mu Lumasaba isho shesi nakhufichilisa so byesi khunyala khwakanikha nekhwenyola ori bilyo bamanyile bikali bikhufurakho khubanga ngesi manyene bafura bukali sikhwabeleo ta nolwekhuba khuli nikhabi khukanikha khubindu bino lwekhuba baliyo bakhali nikhabini iye khula khubikanikhakho ta ate singa khula khubikanikhakho shisela shilyola bilikorera elala ninaffe khumanyile khatini khulyola akhundu nga mbawo shesi khushishe bulira tawe so ne ilomo ya Bamakooki nase nigomba khumanya Makooki ngevabu oba shilomo shimanyisa shirini yakhuba shirini shesi shimanyisa khutsa khulanga Makooki isi shama ne shesi manyile ndi niye aba umundu isi ngefe Bamasaba winjira ni naye imbalu khukhwinjira imbalu ishebulilo liliyo ibawo process babana basya lukana abanyuma yekhola khuri batandikhila mukhupaka bulo actually mulikesa bamala bapaka bulo bamala khukhupaka bulo batenda khurenjekha kamakhina isibona basyazika khushina kamakhina basani bakunyana tsikutwa bakwara nisikwena so yabawo process yaza khola esi bana benjilira ate nga bamalile khukhwinjira Makooki niyo omundu isi winjira ni naye kumwakha mutwela nyala khula khubona khulutwela tawe nga shebulile ori khuba ni kalenda iyembalu babanga kho benjira shalelo babulo benjira lulundi basya bari paka kalenda yawayo that kumwakha okwoko niye umundu uba Makooki lwekhuba mwenjile kumwakha kumwesisa now nga bamalile khukhwinjira bano baba atwela batela khuba bari mulikombe mushifo shitwela balwalira atwela nga bamalile lukhuba lulwanyi lwomundu umusakhulu uwelulwanyi weshikuka babana bano bosi nabenjilira khulwanyi lutwela balwalira mulikombe mutwela era nga bamalile khutsya inemba nga bamalile khuwona basya khwiyalula bosana basya kumulundi mutwela so igroup niyo iba iye Bamakooki shimanyisa bali
umundu mutwela khubira muburafu bwesi babiramo bwe kumubano. So ari buli mundu wamanya ari nenjila ni nawo yu nenjila ni nawo yu nenjila wade sibelewo science ni technology khubona khu Facebook nanu winjilile wayena tawe ne baba bamanyana khubira mu nemba khubira mu mikholo kyesi bachanga bakholela atwela nga bali bafulu lukana bachenianila ngono wachenila khokundi oba bamanyana mungeri ye. So abo nibo baba bamakochi. So iliyo bindu bikali bikholekha khubona bari babandu bano beyongela khumanyana paka mukhufa lwekhuba bakhubolera ffe nga bamasaba bari makochi wowo nga arise nabele ni bamakochi basi nga nolile khukheba omwana bamakochi bano nakhana bakholela imbaka nakhana bakholela kamayiya lwekhuba khushebulila butwela bwesi khwabiramo bwandaya ffe bwesi khwabiramo khubira mu burafu bwe kumubano khubanga khwabele khwekholile basani ari shimanyisa ari khwabele umundu mutwela ari shiyamba khuwa shase makochi wase shimambakho kila bakhola nga makochi wowo suyile omukhasi wewe oba sukwana omukhasi wewe tawe era nga muli khukwana omukhasi newamanyila ori makochi wowo aliyo iwe sutyayo tawe era munyala mwakwana nesinga wamanya ori ari wolile khutyawo wamakochi wowo ari uba wakamile siwilakho lutawo umukhasi wamakochi oba bakhubola bari abe wakhamunyola khunzila nga ali khurekukha ukhalilisa nimimbo sumuwambakho tawe. So era nga wakhebile omwana shimasa wakhawarawo kamayiya bamakochi bo betsa basanyukhila atwela khuba omwana wowo aba omwana wawe era omwana wamakochi wowo sumukholakho kamawusu ta. Now singanga uba mumakochi wengisa omwana newala khulisa bulayi bamakochi bowo ta besikundu banyala boneka omwana baryo singanga bengulugunya khumwana baloma bari omwana wanyala wonekha umwana yesitsana muwekhana umusinde isi wakheba nari bamakochi bo wala khubabirisa bulayi ta bamakochi banyala bonekisa omwana wowo. So shimanyisa bulebe buno buba bwatsile aleyi nabi khutuma khumundu busa bwolile ari khuba mulwandaye amanyira bano ari babele khuba wandaye ni wandaye khubira mumbalu isi benjile mumwakha okwo kesi manyira bamasaba benjila mumwakha kwawe kwesi khulanga khuri okwo kuli kumwakha kwe basani ni kwe bakhasi. So mumwakha kwawe kwe basani ari ngano kanjilori lelo khwabona ebindu biyukhayukha nabi ngana khumanya khuloba lelo omundu nomori papa ukana khukwana omwana wawandaye omwene uyu mwana osala busali oba nadilanga khwamanyana bikuka khuri omwana wesikuka shoyirawa ne manya khuba makoki mulikho ni khano khubola ori omwana wa makoki wasisimwira ta khulokho khwabona bazekha bakimyakha nkaga simukhaya khukwana omwana wekimyakha abiri. Of course umwana isolome khuri bulebe buba buli created akariyo ebamakochi umukhasi wamakochi wowo suwambakho tawe at least wowandayo nyala wawambakho. Umwana wamakochi wowo aba omwana wowo sunyala wamwira oba wamukwana khuba umukhasi wowo tawe. Makochi wowo nga wafunile buwangafu oba buwangafu bwowo wabona ori okhola shesu unyala syosena khubona ori omurusambo bwangafu bwowo ne sino siba sisambo simbi oba actually iliyo sishibira musambo simbi bakilanga bari liloko lwekhuba nga shayitirire khuba esambo embi ari ibanga liloko. In other words uli khukana disorganizinga social setup unarela kamaya unarela khulomana unarela ibyo byose nabineza once that is happening kama kambira ke bamasaba kafura bukali ikyo siri bamasaba nyatane tradition sifura bukali sisa wandi wa mu constitution ngesubona ligambira na shirebe lilo marero mu statutes ngesubona magambira kakandita ne iliyo kama chesikali passed on ka kukwama mu generation indwela kacha mu generation ichindi but it's also possible babandu bafura bukali banyala ho basibabanika make sikota
bamanya bari umwana w'omulebe wowo abo omulebe wowo umwana w'eshikuka abo omwana wowo oba omwana w'omumakoki wowo abo omwana wowo. It is also possible bahamanyire ta naye abantu basoiswire bulayi baba ne guidance ukwama mu family sesi batsoyelemu isuubira ndi isho bashimanya mundu sanyana washola tawe. Waliwo mwana wehana nga wanda bamuhebere lukanile balondamu omuhana mutwela waba umutilinyi namwe umukangi wabawo bulimbuka isi wanda yatsa khwisinga oba atsa khola rena khulya niyo manye besalile era khwamahale babwatsakari umutilinyi okasa khulusa khayimbwakho alanga siwalotele hango ali kamani ke khukhwikalila bulafu manye webyo wabiwulakho bili biryena mubatilinyi mubafulu. Umutilini aliye umundu isi bakholaza kilengu nga bashirutanda khuramisa kamalesi kebazungu bambolera bari abaza ka umutilini niyo ozya khwiraza kamalesi kano kumusuru ingu barera bachisha bulayi umwana umufulu wara khunayo khushiwundu era niyo wayetaza ka umunayo umufulu khubona ari yesi nga abo omuyonjo so isubira ndakha khuba aba umusinde washe. Of course abaza kaona yo mukhana wakhuba nga khutekha ni bibindi ne in most cases aba niyo mundu uweraza kengu basic information isindi nayi niyo weraza kengu era bakhubona bari abe siwakha wakhalasa umutilini talo khuba singanga asya khukhwira ingu ne wakhupa kumulusi shimanyisa inaba burafu bunachamamo kano bonabone nayi obata baloma bari ngasa khubutengu wachibutila kamatere iliyo khukhwa ngesi wasinyi unyala wabutila kamatere oba unyala wakhalila busa lulwala so singanga bwamukhalasile oba waba omubi achibutila litere wala khuchikhalila lulwala ta obata ngali khacha wafura kumulusi. Of course ingu niko kumusuru kwesi barambisa saka barela bakomisa nga bakomisile bulayi bakusha nga bakoshele bufu ya kwesi barakisa kamuli konzo akira umusinde waona so ukone okuba kufura umulimo kufura bukali ni khomulabira mu byese akana khobona bari umwana ono ajanjabibwa bulayi era waona bulayi lokhoba actually uyo niyo ba assistant wewe khomulabirira mu process yosana iye khubanga anyalisa khuwona era waonese wabulayi singanga aba ni kumutano kosana ono niyo ubolera basalari umufulu ali ni kumutawana either ali khebena oba ali ni kumutawana kosana kwesi babona bari kukhali shabushele tawe umufulu akholatsa kasina khubona ari arusawo oba umundu isakhalasile umutilinyiwe wamukhalasile akholatsa kalina khumusangasa abona ari amukobosa akhelosela khufwa kumulusungu ari kamalesi kati mwari ni basali nga bolile khumanya bari umwana ali khatsinisiwa then the could bamanya bari liyo kumutawana so banyala khubanga ba playing back bamanya isi kumutawana kuli lwekubanga babone bari ali butsina buli bukali bakhomanya bari liyo either kumutawana khumalesi oba liyo kumutawana kukundi so ni basandi bamanya bari ibele kumutawana but it was yaba in a disciplinary measure. I mean abesira shisela shikali nabi shabikaminga kumutana kumukali tawe neburafu baho bukali than usual. So I think siyebaza kandi shishindu shi lasting nabita ili shamangu ngesu bona isi omar wesingire kamezi kalimo woshulu akhosha kho khatini ne wakira ho khasela khatini wakholari nengo muulira mwanyala nawe khukenda ninafo khwamese khurakihile program ino shalelo paka esipolerano nambasa mweyikile bikali naddala khulomo ya Makooki ni bafulu abe bikali byese khukenda khwambulisa busa nengo wawulekho omundu akhubolekho shesabiramo utse uyika musitwela bibili bitaru biryo khwakendela khulokhuba
sitilwa shefe sha YouTube channel ino khukhwikhebusa mbaoli kama kesikosi tsanata mbaoli ne buli mundu alikho nakhatwela bubili arakhutsa khwambulisa kholo khwihebuse khubona khuri paka khukobosawo kumutindo kwefe nga bamasaba khwabatsaka khurye khwalyatsaka binanu khwebirisataka khurye kiminiongo kiefe kyabatsaka sina nese kyakisiliwo oba kisakya kimela kyarurawo ari khulomba nandi ukharurawo ta ukhakama khubona bindu bitsa khu YouTube channel ita wabula ilosila khu subscribinga bulwesi ubona ha message itso khasome itso bone video ilikho ukendela atulanga khuhebusa khulombola monzisemo kamani nasenilose khubakanisa era abahali khusubscribinga ta papa nakhwikonzelele mayi papa nomba bulombi khotsa senge tsominawo khubona khuri kukenda atwela isindisye singana khubalomandi nabone muli khureba bireo bikali nabi ati nasali bisangasa simanyisa kumwe kwesindi khukhola kuli khuba yeta oba kuli khuyeta fesi tsana bireo byenywe imbuka yosenanza khubiramo sitwela mbone mpaka khufuna tsiansa tsahile nga byahayire ngese omundu inayima abandu nga aringa nderere mututandisha lelo inayima abandu ababimanya bayele mukhuloba nasengane mbone nsili mwana muke bilala sinabimanya ta byambirakho nasinabitsa mumasomero nala khubibona ta nala khubiyika ta kale nalamile dokasikimono omukhana wenyu khwama ikali inomba nandi khwile muluna khulundi Manya.